yaragiye hajya aravuga ati Messi je tatalame ndakeneye ndagaye kuko kwa mahoro ndakeneye umuteka tubiheze kuko wewe niwe boss wa M23 wewe wogira ico ubwiye M23 yociba abantu benshi yo mwanya bibagiye ko ariko aratakambira munsi y'ibirenge vya Kagame kumbe kuna mushikira mu DJ yamaze kumushira ku mugaragaro aramaze areretse isati umubisha n'uyu ndamubabwiye imbere yanyu urumva urumva ngene yamushoye yaramushoye kwe gushora umuntu urumva yaramushoye imbere y'ababosi biwe je tatalame jewe ndi tayari yo kugurura ibiganiro kugira ngo amahoro atse mu gihugu ca Kongo so reka rebe ibintu tuvyinjire mu mizi tubisasangure neza kubera iki Tshisekedi yakoze bijya bintu meshereza mi ageze inama murazi ko kumbuga ngurukana monye havuzwe byinshi avuga ati wa abanyarwanda baratamba mugabo abanyarwanda babona kuri arabonye ko aragatego kuko nabonye ne bagiye kubitahura mu nyuma baravuga ati baje ku matwita bararira sana urazi ko bakunda kwiriza ikiro cyabaye yaciye agirisha inama iyo nama yigirishije ejo yagirishije inama abakongomani baba Bruxelles mumva byaba diaspora urazi ko mu yagiye ashobora guhura n'abantu baba bo mu gihugu ciwe baba diaspora bakagira inama arababwira ati jewe nagomba ndabasigurire kuvyo nakoze mwese mwarabibonye ngo Tshisekedi yavuze ati mwese mwarabibonye marabonye ibyabaye ati mwarumvise n'ivyavuzwe ati jewe naje hajya kugira ngo ngaragaze ukuntu ibintu bimeze ati ni kenshi igihugu ca Kongo cyagomba kuja mu biganiro u Rwanda rukavyitambika imbere Hello guys, mumeze neza Sonny Caroline Alou comme d'habitude Miss Wafseri gwamenye musumeno maso yinyana so guys ndonge kandi ndavuze ati ndabaramukije cyane mwana mutsinda mwiriwe abivanye naho umwe wese baherereye nongera kandi ndamutsana Liam Promoter turakuramukije yes turabaramukije cyane abantu bose dukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye so my name is Liam Promoter barakizi utarakora subscribe abandanye bikora kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane wowe utameze neza ubandanye usenga Imana kubure ejo bizogenda gute bizogenda neza cyane abantu bari sawa neze ko nawe umeze neza alu hari akantu ukunda kuvuga je meze neza vraiment hari akantu ukunda kuvuga ngo another day another blessing today is another day blessing today is another day another blessing okay twagiye rero another beautiful day Liam Promoter turakuramukije gose rero kandi yes kabisa je abantu ndabaramutsa twongere kuguha ikaze abantu mo nganda bakundaga man ukuntu bari ko radushigikira na cyane cyane mane baheza gita ikindi na Liam Promoter tuje mu vyunguka ni muri UNASCOKI Union Nationale de Société Coopérative kibono mugambi ni wawo nyene je ndabivuga no kuzana mutaye 12 gusa ukibera umwe mu muryango ukibera umwe mu bagize kibono umaze gutanga umutaye mu 12 bakakubonamo impano cyangwa bakabonamo ko ubutwari ko ico kintu gishoboye baraguha akazi ku buntu ukaca ushobora kubaho gatunga imiryango n'abantu benshi bakoraho batwaye imitahe ubu bagizene basigaye barabakire baratagase baramagara barundi kuri migitego c'ikibono n'imiburi ababishoboye babirime cyane abatabishoboye naho iki ibiti bitatu gusa minimum bariko barahamagara formation kwigisha amamodoka byose birahari tubabwira ko muri UNASCOKI ibintu ni byinshi n'ibindi muracabibona so kumugwa building company ni company shasha ije kubakira amazu ku buhinga bugezweho ku buhinga bwa none barakwereka plan bakayigucapira umaze kwishima bakayi gukorera uko nyene uyikunda neza gose papa ndayi batwandikira mutwitura turabahuza n'abakanimero kari ngaho munaza kukabona ibintu kagenda neza cyane reka rero gushimira channel ya Promoter no kubandanya udufata neza unadusesangurira neza gose so Liam Promoter tuduge mu kiganiro nyezina yego Liam Promoter Tshisekedi yamukubise ingumu y'ubumeshi Kagame cyo biti gitsindo ca moya mbiri acha yamutatuye kweli mu maso mu mbonero indani atakubabarira ico kintu kivuga kwiki yes Tshisekedi umushozi w'amapiza yahumye yabaye ubugesera ndabibutsa abantu ko uno muntu
bari bazi ko bazomugira nkuko bagize abandi ariko umutama abandanya yereka isi ko ari cirombo kabisa na cane cane sinzi uko basigaye bamwita muri Kongo bamwita Ingine ibizina bamwita mani abakongomani kweri warabonye ijya agishika kwanza mu ijya nama ukuntu byari bimeze neza gose agishika mu ijya nama haje ama cortege waye cortege yi wamenga ni Putin yinjiye muri Belgique neza cyane mu gihe undi yaciye mu binywabi yego Kagame mu gihe Belgique yaciye mu binywabi yari inyegeje rero abantu bose bagi badukurikirana ko bacikirije ibyo yashoboye kuvuga mu ijya nama gushika naho Kagame amwita kari ingunguru igaragara urumva yaragiye haje aravuga ati Monsieur je t'attends ndakeneye ndagaye kuko kwa mahoro ndakeneye umuteka tubiheze kuko wewe niwe boss wa M23 wewe ugira icyo ubwiye M23 yociba abantu benshi yo mwanya bibaje ko ari karatakambira munsi y'ibirenge vya Kagame kumbe bashaka kunamushikira mu DJ yamaze kumushira ku mugaragaro aramaze areretse isati umubisha n'uyu ndamubabwiye imbere yanyu urumva urumva ngene yamushoye yaramushoye kwe gushora umuntu urumva yaramushoye imbere y'ababosi biwe je t'attends jewe ndi tayari yo kugurura ibiganiro kugira ngo amahoro atse mu gihugu ca Kongo so reka rebe ibintu tuvyinjire mu mizi tubisasangure neza kubera iki Tshisekedi yakoze bijya bintu mweshiriza mi ageze inama murazi ko kumbuga ngurukana monye havuzwe byinshi avuga ati wa abanyarwanda baratamba mugabo abanyarwanda babona kuri arabonye ko aragatego kuko nabonye ne bagiye kubitahura mu nyuma baravuga ati baja ku matwitter bararira sana bazi ko bakunda kwiriza ikiro cyabaye yaciye agirisha inama iyo nama yigirishije ejo yagirishije inama abakongomani baba Bruxelles mumva yaba diaspora urazi ko mu yagiye ashobora guhura n'abantu baba bo mu gihugu ciwe baba diaspora bakagira inama arababwira ati jewe nagomba ndabasigurire kuvyo nakoze mwese mwarabibonye ngo Tshisekedi yavuze ati mwese mwarabibonye marabonye ibyabaye ati mwarumvise n'ibyavuzwe ati jewe naje hajya kugira ngo ngaragaze ukuntu ibintu bimeze ati ni kenshi igihugu ca Kongo cyagomba kuja mu biganiro u Rwanda rukavyitambika imbere ibyidoha ibyabereye Doha mwarabibonye ibyabereye Washington u Rwanda rwace rugerageza kurungika abantu harimo abakozi b'Imana aba muri ntuze societe civile abapoliticiens bakagenda hariya kubiburizamo bakagenda kuririra abazungu ati reka ibyo biganiro ntimuvyemera amasezerano ntanasimwe ntimuvyemera urumva kubera iki bamutinya muri diplomasi baramuzi neza baramuzi umushozi w'amapiza baramuzi ngena ameze arakubita ababaze arabivuga ati burya rero bamye batugwanya kuva kera ntibigeze bashaka ko tuja mu ntuzenya mu biganiro atariko twebwe ikintu cyaduta twabatwengerako canke twabagayira nuko bagenda kuvuga ibyo twebwe tuba twarahejije dirikera neza cyane umva bagenda kurira yarahejeje akarere urumva aravuga nti jewe bagerageje keshi u Rwanda ruvuga ko ntakunda amahoro arije ndiko ndatuma intambara iba muri Kongo urazi ko u Rwanda rwamwagiriza ko ubwoko buvuga ikinyarwanda bw'abanyamurenge b'abatutsi bari mu Rwanda bari muri Kongo ko utabayeho nk'abakongomana bufata nabi abwica aburabuza bakavuga ngo niwe anyegeje intera hamwe zakoze genocide urazi ko ari byo bintu bibiri kandi byo bintu bibiri canke birenga bagenda bitwaza iyo bagiye muri Kongo kwibama mu y'agaciro ati rero ivyo bagenda babivuga mu makungu banyambika iceyi ati impamvu rero nabikoze nashaka kwerekana ko twebwe ivyo batuvuga ko ahubwo atakibazo tubifiseko ati niyo mpamvu mubona na cenda bivuga bigenda avuga ati uze ndaguha ukuboko kwa mahoro nje tubiganire nk'abagabo ubu ni twara M23 niyo mpamvu mwabonye yavuze ajya amajambo yego umva diplomasi ngene ko urumva ingumu urumva ingene biba bimeze so ati yari gutegeza kwishura Kagame muga ntavyo yigeze yishura ati byo banyishuye mwarabibonye yagiye avuga ko ndi ngunguru igaragara ibaze yagiye avuga ko iki bara ntuka bikomeye ariko mu busanzwe sivyo je nari nasavye ati byo byerekana ko umuntu ari nza gutuka nkakujya wamusavye ibiganiro ari umuntu agututse wamusavye amahoro uyu muntu shumwumva gute
ucumva ko ashaka intambara urumva ibitego kandi yabakubise yego umuntu yaje kugusaba amahoro uco genda kumbuga ngo rukana bumenyi ucugira nti ya ucigira nti ucutukana ucumutuka sivyo ya ati rero ibi biragaragaza neza ko abanyarwanda aribo badashaka iki amahoro urumva ya rero bino bintu ukuntu bihari Tshisekedi cyenda mitanga umuntu w'umugabo ni umuntu w'umugabo kandi acha akije ma condition ni umuntu w'umugabo cyane kubera ko urugamba yaruhejeje asa no waruhejeje urugamba yaruhejeje igisigaye rero ubu unye ikintu gihari rero ubunyanya inkuri hari ya niyo komora nde M23 n'u Rwanda muri Kongo hari indi jambo yavuze je rirangyohera ati je Tshisekedi mu gihe nkiri muzima sinzopfa nganiriye na M23 mu gihe je mbona nkiri muzima kuganira na M23 ntigikunda ahubwo bazonyice aho nyine bacu bakoma amashati wewe uri umupatrioti je sinzopfa ngambaniye igihugu cyane urumva nkuko ubona abananga babikoze nkuko ubona babisimwa babikoze nkuko ubona abakongomani batandukanye babikoze neza cyane bahora bari muri guverinoma ya Tshisekedi yego bakaragambanira igihugu baja kwifatanya n'abantu baza kwiba urumva ingene abantu arabahemu neza cyane Tshisekedi hajya rero ashora iki urumva n'umuntu muri diplomasi urumva ingene yateranije nanga babisimwa n'abakongomani sinzopfa ngambaniye igihugu kandi tayari yo gupfa bakigambanira bushumba urumva neza cyane kugeza isa nta mukongomani yo kwizera nanga nta mukongomani yo kwizera ababisimu nabandi bivanye nuko Tshisekedi yarayabashoye aravuga ati aba nibo bagambaniye igihugu ni ibintu biboneka kandi byumvikana aravuga nti sinzopfa nganira M23 ati mugabo nditeguye kuza ati none ni gute M23 ko biyita kara bakongomani ni gute bashigikira igihugu caje kudutera kivuye hanze aravuga u Rwanda ibaze uri kurumva ko kana none nyimba M23 arabakongomani kubera kibazo byacu tutobiganira nk'abakongomani voilà tukicara hasi neza cyane abakongomani yego ati kubera ko niyo ngerageje kwicarana nabo baza bavuga ibintu bihinguvu canke byungukira cyangwa igihugu cadutera urumva mugahura nk'abantu muganira ibibazo byanyu by'abakongomani ukumva ineza bariko barashira imbere nizo Rwanda ibaze bro aho nta gihugu muri rusange ubukunda canke uba witaye oya ni ibintu byerekana ko sabakongomani bateye igihugu bambe sabakongomani bateye igihugu n'abanyarwanda bateye igihugu baca bashira imbere abakongomani urumva bashize imbere abakongomani nico gituma Tshisekedi yavuze ni jewe sidopfa nganira na M23 kuko M23 asaba kongomani nditeguye aravuga ati twebwe igihugu cacu cyafise ingorane n'ivyo cyafise ibibazo nkuko n'ibindi bihugu bifise ibibazo tere kwicara hasi tukaganira n'abakongomani biwacu tuganira ibibazo biri mu gihugu cacu ati byo nta ngorane biteye ati mugasi nshaka kuganira n'abantu iyo twicaye tukavugana bazana inyungu z'u Rwanda ukurumva umuntu ubwenge bwiwe ndavyumva niko rero kiri M23 ntizofiganire na Tshisekedi kuko M23 asaba kongomani iyo bara abakongomani bari kuyanga ngi n'ijambo nk'umuzungu ndaja kapta neza cyane ibaza umuzungu agomba guhuza M23 na Kongo na Tshisekedi Tshisekedi akakubwira ati yo twicaranye n'aba bantu bavuga ivyo Rwanda nivyo bashira imbere hari umuntu n'uwo muhejeje vraiment kandi nta kosa ubusigaranye ni ivyo Tshisekedi agomba kubita hababaza mu mbonero hagati atakubabarira ujya mu vyeni so ni so cyane je ndibaza ko amakuru hari sinifuza kigana cyo bakireke yarayo vraiment kandi urakoze cyane antukura sisangwe uko bitegerezwa kandi uko bikwiye kandi merci beaucoup kabisa turabakunda cyane babandanye bagira subscribe nyabujya ko twifuza umuryango wagutse ngaha na cyane kabisa turabakunda cyane ciao